mwandiki munene kiamene kia Ambas Mugambi Manyara norite MCAs bonthe kuthamira kambini ya Ngavana Kawira kenda kuritira Miru Ngugi. Manyara ugite rwariro kweberia Kawira gitene guteno rwitete na nibabatere kumenya na gwitikiria untu bubu na kire mwene gwikia rwariro rumbunge nweze keine amutarite athikire uge bwake amakiria kimwete gitikiu ni untu tikaringiri kura. Mani kuneno kia makia Ambas ndene Kenya na Mugambi Manyara na kinyana moja nikirira kimanto jegi watho Ngavana Miru achokirire nkatho MCA 10 paraba unitenkathi na gwita rutera wa Ngavana bakirigana rwaliro rwa County Assembly ya Miru rwa kumwenga akwinyo kombikana pobangi batigere pethe bakigwatanira baba mberema inkwenda uchokiria weshimiwa 10 na arua barandi ndaigwa bakuregana na motion yeji kinyake thi basainite bochokiria nkatho muno nontu bwa kuona weru iki yake gitechinja ye mathugania na ubu buri antu babome muno na atongere babome saindi bwe buronere rukwenirie mbe ubu aburinge yutani mbere ne MCS na ubu bange batigi nontu ibatigi banganona ito tafadhali for the rest ije ni bwinde tuitira Miru Ngugi inkuona ibwitete bwega inkwenda bachokira nkatho muno na mbwere ubwe ameru ibabutegete ine iba ubu makira kigerio particularly ba unande bejire narua inkubera ubwe inkona maxian wichitie automatically amna bubu akiwa Kawira na UDA na gutumbikana kia magiki kitumwa kumwenga no kariga no mweshimiwa Kawira Mwangasa na ndinga bano UDA nejire netre Nairobi na tuika received kiama na choka watana na mweshimiwa William Ruto na iba kuitaniria Ngugi ni ati MCA wa kiama kia UDA omba kuleta motion ya kuimpeach Ngavana wa UDA na Mugambi Manyara akiakirira MC Okorota Spora kinya kumenena untu bubu mweshimiwa Zendike yankwenda ku advice kile antu bakwenda otunywa gitege yaku ki MCA nontu we nominated na tafadhali yankwenda ukwira be secretary general akuga kuma Nairobi na wita Nairobi rojo rokire thayiri gikinya ke rugoro bichiwe ethe no runga mimurangone tafadhali nontu oleka kuthithio ke consequences ingi impombo ukwiriga iga kuthingata particularly ukarea kuthithio alafu ukonekana assembly urungamina magoro jaku no kiuga no ku move motion ira weru withdraw amuna bubu Mugambi Manyara muthejwe goro na raigutho na muciamana jwa Ambas ndene Nairobi jamana juria njwarungikirwo ni koti akiuga nandi netete athara milioni 3 na baraba nungikire muciamana juju bathire ne kotini no mangaba ketha bakire athara eji mumini baitire na ndacho kanda gwa kamemene ndauga mweshimiwa Arwaji bwena kiraitwo kuna bau bangi bonde bukariganirwi kweja tariki 20 theinya cia muthenya Nairobi ki National Delegates Convention kera ndigaririe antu abeja mushemanio na beja kuonanio shamba baretire gwishitha kotini bareta kote onda igoro ichothe inyanya ya kurungika kiatho kiu iturabirete kwithwa twina delegate nkuruki ngiri na ki preparation iturathithetie kana matayarisho ya turathithetie ituratumira milioni 3 lakini ukathirania ne gambale very soon na twathirania naryo tukabwita kairi na bwe nontu this time round twathirania kotini bwengwa butiona gwa gwishitha kairi ntuku wewe wenge bukareka kweja tafadhali na bukale ngarama 3 million bwengwa gamba bukale ngarama 3 million na buchoge bule ngarama chama wakili 10 million wambire we prepare tupkengwa na muthire na nikirira kiri mutongerio mugongo kumanya na ntu barashagurite kwa minister ba beru bathirikari ewe CS bara bonde bengirwe batumba guchokwa Ngugine nontu constitution itigwitikire bachokwa Ngugine komba kwithwa batali amakosa lakini gazeti notice ile tumikire kubenga Ngugine itatwika revoked gazeti notice ile mbere katwika revoked ile bandi simisire maybe komba kwithwa kwina basis kya kuga ntu ba gazeti ira yaugire ba gutwika dismissed egotwika revoked bugetwika replaced by gazeti kuga untu bungi different like for example bakero ba step assigned tutikwenda kuona Genesis baraba umirite njirene bagiteta na bangi boragwa na bangi bagwatwa na bangi baikwe sibitali ate bakiri place wana Genesis baraleja Bacon kana Ankara na kana migate ya kimbata
na bagitegete TV bakiona bara bangi bakiragwa bara boragwa ibo tukwenda kuona bari bekiri mustari ne jwambere kithirikari njeru kenda beja kuleta india siu bateta iritonya kithirikari Murioki wori weekend mutiro jwa Kangangi.